Ket king lub ko, ing sablang depat ko, uling ikang Diyos kong lakwas kaluran. Mga palalo ko, king sablang nano, inyapin tatanto kong matibe, namiyuman paliwas, mga mi kasala kaya ko. Nung sopan mo ko, king malagrasya mo, ang ponlisyan kong irayo, ing sablang makauli, king pamikasala ko, tatanto na ako mang magkumpisal, ang pontuntunan ko, ing utos, at parusa ning padring kalili mo, king sablang kasalanan na depat ko. Iba't king aldong ini, iyawad kong patawad keka. Layo naman maniwala kong masakit, king emo ko salanan patawaran. Uli ning pamaylas at pangamate mo, king krus. Amen. Amen. Munta kayo, king mabilog, ayato, munta kayo. At di panaraling masanting agalita, munta kayo. Munta kayo, king mabilog, ayato, munta kayo. Santi abalita munta kayo. Ayagat pinili mo po sa diwanara, masanting abalita, penaral na panaral na, sablang bansagawan tayo ayagat hindi ura. Pamuklat a panalangin. Diyos sa ginumi, alangangang pakalulo mo, nunemo po king kasaupan mo, alaking arapat nanuman, at ala namang kaulyan na masanting ing dapat mi. Banting upayan niting novena, apag nasanming daptan, makaibieligaya keka, at king kaluguran mong apostol, at kaya kaming patulunan, anong kanino mipi kakautangan, ing kasalpantayanan, at ing pamanyang bakeka. Emo sa papansingan, kalugod-lugod da Ginoo, ing beyata ning kaya kaming pamikasala, ang yeni sisisyan mi namang mataktak, at king mipnong kababanlog. Ipatawad mo kaya kami, Ginoo, ing hanggang pikasalanan mi. Adwan mi ti alang-alang king luwaning kalugod-lugod, ning malinis mong indu, at alang-alang king martiryong dikilan na ning patulunan ming Apostol Santiago. Layo na pangaintuliran mi sana, ing sambanda kat purian, kambe na king ligayang alang kapupusan, karin banwa. Amen. Panalangin King Aldo. O binang tapat na disipulo ning divinong maestrong Iyesus, iabiryan ng piniling metong karing mumuna ng asyas ning kayang banal na iglesia. O iba at pintakasi ding bininyagan, mi parangalan ka at sa karing sablang karinan. Misaplala ka sana karing maldang tao, antimong bantog dang patulunan. Matula kami keking patulunan, king nulaman karing karinan keting yato, ding kekang devoto. Ayanda ka at daralawan karing makamalmong religya. Ipagamu-amu ming aduan, pagkalaman mo kaming dit muman, kim pangain tuliran dang tinggap, ding epa bilang mong devoto. Palsen tanda ka, kagum dareting kekang talasuyo, gagalang da ka, mga pagnasan ming ibulalag king mabilog ayato, ing mayubo mong kalam, at ing maligaya mong lagyo, king sao,
king kaya kang sao, patibayan mo sana ing lubmi, malugod ming patulunan, king nuwan na kasalpantayanan at takot ing Diyos, at pakyabutan mo sa king mayupayang ginong Diyos, ing ipagkalob na kaya kami, ing kala maadwan mi, king kaya kang kapamilatan kaniting novena, nung makaligaya kaya ka, at makakayap ka ring kaladwamit katawan. Amen. King dita kapenandit ning katahimikan, kaya katamo lang adwan ding sarili tamong kapagnasan. Manatili tamo pong makatalakad at matingid makiramdam king mayap a balita. Pamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Linapit neman kanita kang Jesus, ing asawa ng Zebedeo, kaya binoring adwa ng anak, dinukuyang malalam arapan ng Jesus. At tinyang buring pakisabing mayap, kanita, kitang ng Jesus kaya, nanoing malyari ko nga suyo keka. May kibatsing babae. Sana po, reningadwa kong anak, paluklukan nyo lang, mingat ba ke kayo, potang miras na inke kayong pamag-ari. Mekad, eyubalo ing adwan nyo, nga nang may kibas esus karela. Agiyo kayang minum king kalis ang malapit ko ng inuman? May kibat la. Opo, agyumi. Wa, king kalis ko minom kayo pin, nga lang Jesus karela. Dapot, alayo ka na ko ingupayang mamili, nung nino ingiluklok, kimbanda kong wanan, at kimbanda kong kaili. Deti, mga inturil, lakaretang tuldwa ng igpako. Ing maya pabalita ng Ginoo. Kapurian kaya ka, o Kristo. Panalangin king Kapitong Aldo. Talakad tamo po. O malugod ming patulunan, sundalo sa matatag at tapat kang Heso Kristo, tula mong bibuing kaya kang daya, at dinawon ning buntok mo king patarang. Pepatutuanan mo ing kaya kang amano, king agyo mong minum king kalis ning kasakitan ng Kristo. Uli na niti, tatangalanda ka, anting mo munang diling tinanggap, king korona ning martiryo, karing apostol. Ikamingeni, babantog dakat pupurian, king uli ning tepangan mo at tetagan. Pakiabot mo sa kaya kami, ing tetagan at katapatan, alub, baming pilinan makalilibong mawalaman ing biyemi, emo sa lapastanganan ing utos ning Diyos. Iyamot mo na keman sa aking lugod mo, kaya kaming patulunan, kining kaladuwami, dakaling sukat uluan at editak ing sukat umanan. Pakayapan mo kaya sapo at papagbalikan na loob, pasiknangan mo ding kaladuwami at dinan tetagan, balang milaban tapat, king aligwat ning kasalanan, ang gana king dasan minang bandyan ing ligaya banwa. Amen. Kagalayan kang Santiago Mayor. Onwa na Santiago, mipnong kaligayan, king bansang Espanya at niting balayan, king biet kamatayan, ikapung aligan, malunus mantabe, kekeng patulunan. Tulid at tampaning kaya kang tetagan, kaya ka peniwala na ganap at epangan, king bamong ngarapat, Espanya yanangan, maging kayariyaning kasalpantayanan. King banang ablasan ing pagalmot puyat, ibat Jerusalem, mekoyang linakad, Emperatriz Banwa, indung lusok wagas, banakang dalawan, Espanya yamiras. Kay ba't na ning dakal apanga bantog mo, ika ing minuna karing kayabe mo, apostol
mirawon, lubos king buntok mo, kildas ning pataram, uli napin Kristo. King kabaning biyemi ing kekeng amasdan, balayan ming betis ke kayang lingapan, kanitinang balen, sariling dangalan, ing binyemo keya, bokasyon lang dakal. Ligaya king igpa at kang Jesus mo naman, at king Espiritu Santong papagbanal, king biat kamatayan, ika po ngaligan, malunos mantabe, kekeng patulunan. Responsoryo, onwan a Santiago, may ngayon tulid kang mayawus, anting apostol ning Ginu. Nuan ka o apostol, uling ikang minunang diling minalduk king kalis ning Ginu. Onwan na Santiago, may ngayon tulid kang mayawus anting apostol ning Ginu. Nuan ka o apostol, uling ikang minunang diling minaldok king kalis ning Ginu. Ikang ke kaming awsan, pakamalan ming patulunan, inyasat ngeni para ngalanda ka. Uling ikang minunang diling minaldok king kalis ning Ginu. Ligaya king igpa at king anak at king banalay espiritu. Onwan na Santiago, may ngayon tulid kang mayawus anting apostol ning Ginu. Nuan ka o apostol, uling ikang minunang diling minaldok king kalis ning Ginu. Pamupus a panalangin, ipanalangin mo kami onwan a Santiago. Bami nga pangayon tuliran na bangnan ding pengako ng Jesucristong Ginumi. Manalangin tamo. O Diyos, ulining pakalulo mo, binyemeng talapamilatan ing nuan na apostol Santiago, alimo ning kayarian Espanya, nune pati na keni king Betis, ing balen ming sinta, king kayang pamanampun at pamamilatan, iligtas mo kesa na king sablang kasiran, au menang dumpa. Ipaniga pumipuke ka, at uli na naman ning pamamilatana, ipagkalob mo sa kaya kami, ing ayabot ming nabangnan, ing tunay kataymigan aalang kapupusan, itinganadwan mi king lagyo ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. O Santiago, patulunan ni Balan Betis, ipanigaumi, patatagan mo, kasal pantayanan ni, sa mo ibiyasakit kami, kimbiat kamatayan, ikang aligot santungan, ikang sandalan, ikasal pantayanan, kang Jesus mo daralan, sandalan, ikasal pantayanan, kang Jesus mo daralan, bendisyon ning Diyos sa mayupayang tutu, ingig pa, amponing anak, amponing banalay espiritu, mantabeng parati kay katamu, kapilanman. Amen.
King lagyo ni Ipa, poning anak, kamponing banal ay Espiritu. Amen. Ing kapayapan, ing ligud, at ing kasalpantayanan na ipagkalugdan ng Diyos Ipa at ning ginutang Jesucristo, mantabe sana kay kayungan. At keka, antimuri. Maya pagat panapon po kay katamungan. Maya pagat panapon mo naman po. Kaniting kayaldawan, pagmasusyan taya rin po, ing kapiesta ng Maria Magdalena. Kaluguran kong kapatad, kabang pagsadyan tayong pagmasusyan ng sakramento ng lugod ng Kristo, tanggapan tamo, impalpi kasala tamo, at ipaniga po tamo king Ginu, impatawaran ang ponpasik ng anak tamo. Itamongan po, aminan ko, in Diyos ang mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, imikasala kong bina, king pamiisip, pamangamano, ang pamanyapat, king marok, at king pamagtabad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipaniga po ko, kanwa na Mariang, kapilanman birhen, karing sablang ngelang pong banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye alananga. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, sing kabubugtungan mong anak, penibala na kang Santa Maria Magdalena, bayu pa karingaliwang talatukina, impami pabalo king maulang tula, nimpangasubli ng mebye. King kapamilatan din panalangin ng pon alimbawa, niting banalay apostol karing apostol, apas siyag miya sana king yato ing mabye Kristo, at atangalan miya mag-ari king ligaya na. Iya ang mabibiyan po mag-ari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen.
Pamamasang ibot, king dalit, ding sablang dalit. King kakong kama ng bengi, kakapkapan ke ing palsinta ning puso ko. Panintunan ke, dapat talayo, eke akit. Mibangon ko uli nito, at linibot ko king syudad, karing dalan at karing plazas, paninton ke ing palsinta ning puso ko. Paninton ke, dapat eke ikit. Ding gwardya atag puanda ko, king pamagronda raw king syudad, at nga kong kinutang karela. Eya ikit ning palsinta ning puso ko. Eko pamanmira yu karela, inyang atoklasan ke, ing palsinta ning puso ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tamo. Ing kaladwa ko, mauyake ko, o Diyos sa Ginoo ko. Ulitan taya po. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos, agino ko. O Diyos, ikaing kakong Diyos, tunera kang pagdulapan. Ing mabilog kong pangatao, mauyake ka. Ing kaladwa ko, pag nasana ka. May ngari kong melangi at may ngabtak agabon, mauke ka. Pakibat. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos, sa Ginoo ko. Paintulot mo ing akit da ka, king banal mong santuaryo. Pakit mo kako, kaligayan mo't kayo pa yan. Ing lugod mong alangkupas, mayap yang epalak, kening biyeko, inya pupuryanda ka, pakibat. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos, sa Ginoo ko. Pasalamatan da ka kay kaba ng biyeko at manalangin ko kay ka. Ing kaladwa ko kumabsiya antimoneng ating piyesta. Dalitan da ka karing mga sayang kanta ning kapuryan, pakibat. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos, sa Ginoo ko. Uling parati mo kong seupan, king lilong ding pakpak mo, karin masaya dalit ko. Kaya ka eko bisang kawani, uling liligtas dako, ringgamat mo, pakibat. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos, sa Ginoo ko. Sabihan mo na mo ke kami, O Maria, nanuing ikit mo king dalan. Ikit ko ing ligaya ng sinubling mebia Kristo, ikit ke ing kutkutan ng alang laman. Ing Ginoo mantabeya ke kayo. At ke ka antimorin. Pamamasa kimaya pabalita agpangkang sanwan. Ligaya ke ka, O Ginoo. King aba kamaranon ning mumunang aldo ning paruminggo, maralumdum pa. Mintaya king kutkutan i Maria Magdalena. Ikit na king makalakoya in batong takap ning kutkutan. Inya milaya at mintaya kang Simon Pedro at king metong ayalagad apakamala ng Jesus. Nga nakarela, kinware king kutkutan ing Ginoo at emi balo nung nure binili. Makatalakad yang manangis si Maria, luwal ning kutkutan. Dinukuya kabang manangis siya at linawe kilub ning kutkutan. At inyang ikit adwang anghel ang makaimalan maputi. Makaluklukla kim pibilyanan kim bangke ng Jesus. Ing metong king kabuntukan at ing metong king kabitisan. Kitnande,
Babae, bakit kikyak ka? Meki batiya, kasi kinwaring ginuko at eko balo nung nure dela. Pangasabi na niti meliki dia at ikit ni Jesus, makatalakadya ka rin. Dapot nabalo, king ita Jesus. Kitna ng Jesus, babae, bakit manangis ka? Ninong panuntanan mo? Bala ng Maria, iya ing hardinero. Inya sinabi na, nung ikang kiningwakeya ginu, sabyan mo ka na ako, nung numedela at kwanangke. Maria, nga ng Jesus kaya. Inarapane at sinabi na, Rabboni, nga nawariking Hebreo, Maestro, emo ko tatagkilan nga ng Jesus kaya. Uling eko papepaitas papunta king iba. Dapot, munta ka karing kapatad ko at sabyan mo karela, kimpaitas na akong magbalik kang iba ko at ibayo, king Diyos ko at king Diyos yu. Inyapin tala na lang Maria Magdalena, ring alagad at sinabi na karela, ikit ke ing Ginoo, at sinabi na karela, impasabi ng Jesus. Kaluguran kong kapatading maya pabalita ning kekatang karigtasan. Kapurian ka, O Kristo. Pasibayo po, maya pagatpanapon po kaya katamungan. Today we honor a very important saint king kaya katampisamban, Maria Magdalena. Pota pong daramdaman tayo ing lagyo ng Maria Magdalena. Nano mo po ing lulub king pamisiptam. Baka ring aliwa, ewari po, yan po itang hostess. Apin yan itang prostitute. Ang kalapating mababa ang lipad. Well, this is a medieval understanding. And just for us to be clear, ala no karin man king ebanghelyo tamo, ing akit tamo na ya ing aman wandang prostitute. Ala no karin man kimbayong tipan, ing masasabing pakanyan niya Maria Magdalena. Pota isipan da po ring aliwa kaya katamo, apin ing merakap makipangalugod yan. Apin ing merakap. Ali, ala, no karin man, masasabing Maria Magdalena, iya ing babaeng merakap, makipangalugod. Siguro po, Maria Magdalena, she can resonate on Freddie Aguilar's song. Nga na, Magdalena, ikaw ay sawing palad. Nga na paningkanta, kailan ka nila maiintindihan? Kailan ka nila maintindihan? Kalambat a panahon, dakal kay katamo, tamo ay intindihan, imbyen ng Maria Magdalena bilang metong babaeng talasunod o follower ng Jesus. Ingaintindihan damo ring aliwa, prostitute ya. Malyari tayo manaintindihan what is certain about her. And the gospel describes Mary Magdalene as the woman from whom 7 demons had gone out. Mesapian niya pong 7 demonyo. At alaya pong direktang sasabyan na prostitute si Maria ka rin. She is also one of the followers of Jesus. Kaya benala po ring 12 apostol ng Jesus. And what is also certain about Mary Magdalene is atin niya pong personal ay encounter ka Jesus. Magmula po, anya nga kaya binikim pamaglakbe, ang gana kim pangapako king krus, ang gana kim pamanyubli ng mebye ning ginutang Jesucristo. And what is the good news for what we are celebrating today? The good news is, aliwaliwala man, ring lawe, daring aliwan tao keka, marok ka man, king panimanmanda, ing maulaga, naning palalawin ning ngapong ginukeka. Ning minsan po dakal chismis, pakanyanyayan, pakanyanyang klaseng tao.
Never mind them. Just mind how God sees us. You are not divine. You are not defined by how others see you, but by how God sees you. No makanano nakatamong lalawin ni nga pong Ginoo. Ang tao po, mahilig yung mangambul king milabasan. Pero tandaan niyo po yung nga pong Ginoo, makasadyaya pa ning akit ni ing kinabukasan tamo. God sees our future. O yan yung masakit ng lalawin rin tao. Panitang gagambulan ng milyari king milabasan. Dalalawin nung nanong magingi ka. Nino'y katamo king palalawi taring aliwan tao. Makasalanan, palpak, alam pangarap king biye. But the question is, nanong palalawi ni nga pong ginukeka? I Maria Magdalena po, in palalawi ring aliwa, makasalanan yung tao. Hanggang pong iya pong tiyago. In lawe ring aliwa kaya, mayabang. Anyapin po ting kwento, ewari, anyang edo buring tanggapan rin tao taga Samaria, nanong sinadjust na po, sabi na maya po, pabagsakan talang ngapi, maribatan kin langit. At metong yarin po ka rin tao, menyag pwesto, king wana ng Jesus po, tang mipuntanay king langit. Kayabangan. Pero rin nga dua, i Maria Magdalena, ampoy, yapon tiyago, pinino no ning Diyos, pelalaman no kasalpantayanan, at megsilbila kayo. Ang yampang king matada rin tao, laman karapat dapat. Importante nung makanano ka megsimula. Importante, makanano ka mayari. O ita naman po'y maulaga king nga pong Ginoo. Naman importante, makanano ka megsimula. Makanano kang mayari. Kalupad na po rin kwentura, maybe if we can also resonate to them, tandaan nyo po, madalas rin pipiliin na nga pong Ginoo, rin taong karapat dapat. Rin taong ali naman qualified, kimpanlalawe nin tao. Kaluguran kong kapatad, ginawa taman marok, makasalanan tamo man, always remember that sins are not obstacles, but opportunities for holiness. Ring kasalanan, labalakid, ban kanita, mipalawot tamo mo king nga pong Ginoo, mipalawot akin tao, ring kasalanan, magindalan lapa, ban kanita mas mipalapit tamong lalo, karing kapara tamong tao at mismi pabanalan tamo. Mikasakit ka, mikasala ka, totoo, nung tatanggapan mong totoo, king kaya kang kabiliyan, na mikasala ka, all we need to do is the gift and the grace of repentance. The grace of conversion. Kwento kay mo po, anyang lidog kay po high school, chuya po'y dating awas mi po kay ni kondat. Lidog kay po dakal kami. Kaya po kaklase, pero ahead ya pong 2 years ka na ako. Linub kami po, 23 kami. And out of 23, yako mo po'y mayari kin pa magpari. In the eyes of people, I am not qualified. Aluwa naman po yakong peka biyasa kaya kami, peka banal, peka masigasig, peka talentado, aluwa po. In the eyes of people, I'm not qualified. But in the eyes of God, I'm qualified. Lawen nyo po ring santong pagselebranta mo, Maria Magdalena, yapong tiyago, they may not be qualified, but they became saints. Santo lang parang alantam. Ang yampang king matada rin tao, ela qualified. Santo lang ni.
At ikatamo rin, na sana kata maging santo ni nga pong Ginoo. Nung agyo ng Jesus, agyo ng baywan Jesus, ing metong adanum, king metong aalak. Tandaan niyo po, king Ginoo, agyo ring gawang santo, ing metong makasalanan. Agyo na. Uling para kaya alang imposible. Nano mo po yung kailangan? What is only needed is our openness to the grace of God. Especially to the grace of conversion and repentance as shown in the example of Mary Magdalene and St. James. Makabulat tala sana ng puso para king grasya ni nga pong Ginoo. At kalupa na pong Maria, king kayang pegdalanan, lalong-lalo na po anyang umeyang sublimye in ginutang Jesucristo nga nang ginulisak ikit kayong Ginoo. Sana pa kanyan muna man ang gulisak tamo when we have received the grace of conversion, the grace of repentance. Ginoo, ikit da ka kim pamibiyebye ko. Anya baywan keng bagya-bagya, baywan keng lubusan, imbiya ko para kaya. Amen. Talakad tampo. Pakamalan kong kapatad, ing mipa kong Kristo metong yang sagabal para karing dakal at tunay kamuritan para karing aliwa. Manalangin takin Diyos, ban ibuklat no rin kaya katang mata at atoklasan tamo ing dibino ng kabyasnan. Nga tamong manalangin, Ginoo, dakayanan mo kami kimpangasubli ng Mebye Kristo. Ginoo, dakayanan mo kami kimpangasubli ng Mebye Kristo. Ginong Jesus, binamong masampat gimpanan ing obra ng ibpa mo, inyaring mapagbalat kayo amasika na na tao, inaus dahang lapastangan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, dakayanan mo kami kimpangasubli ng Mebye Kristo. Mapamakalulong iba, pepakayapan mo ing sablang uring sakit, dapot ding tao, pinakura ka, king metong akarumaldo malakrus, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, dakayanan mo kami kimpangasubli ng Mebye Kristo. Mayupayang talapan at bus, agyang inyang makapako kaking krus, malyari mong alupig ding keka manalipusta. Dapat pepatawaran mo lo, saupan mo keng mamatawad, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, dakayanan mo kami kimpangasubli ng Mebye Kristo. Sinobling Mebye Ginoo, kapamilataning binyag, gawa mo keng anak ning iba, palabungan mo ing kasalpantayanan mi, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, dakayanan mo kami kimpangasubli ng Mebye Kristo. King kataymikan adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Iba ding makiketasan na tao ting gyande at king kasalukuyan ere paboring tanggapan ing kekang anak ami katawan tao anting karelan talapad at bus. Ike sana parati miyang papasyag anting kekeng ari at talapagligtas ya amabibiyat mag-ari manggaman king alananga. Amen. Jesus,
Manalangin kayo kapatad, bangin daon tao matanggap la arapanin Diyos sigpang mayupaya. Tanggapan niya sana ng Ginoo itindaon karinggamat mo, kingi kapuriang po ni kaligaya ning lagyuna, kingi kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, tanggapan mula sana reting ayin ayayampang mi, kaniting piyesta ng Santa Maria Magdalena, no makanano ng tinggap ning kabubugtungan mong anak, itang parangal ning tapatalugod adinaw na keya, ang mabibiyang po mag-ari manggaman king alananga. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo. At kaya ka, antimuri, Itasula rin puso makatas na la king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, impuryan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon no karin man, o Ginoo banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, o ipa, eka mo makapagmulala king upaya mo, nune pa naman lalo king pakalulo mo, king kapamilatan ng Kristong ginumi, pepatilip yaking hardin, at pepahayag ni ing sarili na king Juan na Maria Magdalena, ang malugod tinuki kaya kanitang mabiyaya pa, ikit neng mapapatad ay nawa king krus, kay bat neng penintun king kutkutan, ya ing mumunang sinamba kaya, asinubling mebye ibat karing mete, perangalaning maging apostol karing apostol, ban kanita ing maya pabalita ning bayong bie, miras siya ang gana karing sikoti ning yato. Ulinita o Ginoo, kambering sablang anghel ang pombanal kami man, pasalamatan da ka, mitmuntula at ngaming ngang kakanta. Ikapin ning banal o ipa, ikay sibul ning sablang kabanalan. Urinitay panigapumi, itugtugme ing espiritu mo. Anti mo ing titipangambun kareting ayin mi, ban pabanalanala at para kaya kami, gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Jesucristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayon na kusang lug dinaw ng Biena, kimpamaylasa ampon kamatayan na, kinuha na yung tinape. Pepasalamata na ka at pinuri. Dinuwang na iti karing kayang disipulo, pirasone at ngana. Kuwanan niya iti ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iti ang katawan ko, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuha na yung kalis.
Pasibayo pe pasalamatan akat pinuri. Dinwang na iti karin disipulo na ngana. Kuwanan niya iti ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko. Indayan ning bayo ang pongalangang gantipan. Amibubu para kaya kayo at para ka rin sa blantao. Ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, kim pamigagana kayo kanako. Ipasyagtaya ing misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan, makayang biyolin mo, ayang ipamasalim mo, iti ang mapasyamin, ang danaking tatangka, pasibayo. Inyangin igaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubdi ng mebye, darawon mi akekit itinapin ing biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, impepalyarin mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikami nga sanang misulusulo king katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ikelugod kamben ng Leon in papami, i Florentino ing arsobispo mi, ding sablang obispo, pari, diakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula ng banding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa king pihong kapanayin ng pangasubing mebye, king pakalulo mo. Idala mula ding sablang mayang na biye, ketang masalang harapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit kimbiye alananga, ban kambening nuwan na Birhen Maria, indunin Diyos, kamben ang San Jose ing esposo na, kamberin wan apostol, Santa Maria Magdalena, ding sablang banal, lalong-lalo na yapong Tiago, amibibiya kalugod-lugod kaya king kakabaning panahon, apor yan ang po napaligay na kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, o Diyos sigpang mayupain tutukagum ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Anting mikakapatad kang Kristo, manalangin tamo, karing panalangin at tiro na kakatamo ning ginutang Yesu Kristo. Kami, ikaw ay mo, 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 ikaw
Ikabos mo kami king sablang Maroko ipa, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasawpaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan kabang panayan ng pampagsadyan mi, in panyatang namit mong ligaya, ning talapangabos mi i Heso Kristo. O Diyos sa ipami, ang ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan din kasalanan mi, no na impansinan mo ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, layon mi pamayapan ng ponpisan metungan, agpangking kaburian mo, ika mabibiyan po magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng ginumantabe sana kapilanman kaya kayo. At keka ang timurin. Yang pangtangi ning waganing kapayapan king metong at metong. Peace be with you. Nyo ing kordero nin Diyos, nyo'y milalakoking kasalanan ning yato, wala rin mahiyawos king apunan ning kordero. Ginu, e kumatampang tanggap keka, dapat ikasmi ang amano mo, kumayap nako. Ang gustos ng sandila. Ang gustos ng sandila.
Manalangin tamo. O Ginoo, impami kusulo mi kareting misteryo mo, itugtog na sana kaya kami itang manyad sad alugod ng Santa Maria Magdalena, amin natiling tapat kang Kristong Maestro na, ang mababiyan po mag-ari manggaman king alananga. Amen. Lukluk tapos sagli. Mayap abengi po kaya katamongan, mayap abengi po among, king lagyunan ning parokya at ning kaya kaming kura paroko, ipayabot mi po kaya kayong among senon, ing maragula kapasalamatan, king pamamnimuna yung king kapitunang Aldo, ning misang parangal, king patunlan ming Santiago. Iamong dyan senon tulyo po, ing kasalukuyang seminary procurator ning Mother of God Council Seminary, City of San Fernando, pasibayo po, dakal pong salamat among. Burita la rin pong pasalamatan din kay katamong Mass of Horrors ngening Santa Misa. Ilapin po rin kapatad tamo, ibat king gawad kalinga, Media Ministry, EMDC, Thursday Group at BEC Group. Palakpakan tala rin po. Bukas po, July 23, Aldo Miyerkules, at inta pa rin pong 5:30 ninggat panapon, ingkakatamo pong Santa Misa, at ding mantabe po, ilapin po rin kapatad tamo ibat Santa Ursula, Ministry on Popular Devotion, HESED, lectors and commentators, at din kakatamo pong SPED Children. Kapabaluan po, payabot na po ning Fiesta Committee na postpone la po ring aktibidades tamo, manibat ngening Aldo, ang gapo king ka-fiestan, pauli na po ning matsurang panawon. Mantabeta na mo po karing aliwang anunsyo, parikil po kareting postponement, da po rin kakatamong fiesta activities, King Betis Fiesta Committee 2025 Facebook page, o malyarita rin pong mangutang karing Pastoral Council at king kakatamo pong opisina. At para naman po karing bisang mamyesaw po donasyon, malyari ko pong makipag-ugnayan King Betis Fiesta Committee 2025. Dakal pong salamat. Talakad tamo po. Ing Ginoo mantabi kay kayo. At kaya ka, ante mo rin. At bendisyonan na kayo nin Diyos sa mayo pain tuto. Kilagyo ni Pa, poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing misa mi daw ne, ume kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Maya pa bengi po kay katamongan.